chun pakai Jesu Krista chun thina ko na athodo nungin thupi som akisei sabat su beya a khela Sunday ni na dingin kam khat cha in jong thu hil na an nei khapun ni somli le zan somli sejuite ko ma akila sungin jong Sunday ni zota dingin a sejuite ko ma thu a sei hi be chuti bangma chun New Testament hi simso hitin hi jong le sol cha zo se le Jesu sejuite chun khat ve cha sabat khela Sunday ni zo Sunday ni zo ni ding le a hi ti ta a hi tai ti thu hi anaji hi lovin them cha kha jong om pon them cha ke khat jing jong om hi in thu chang khat cha be jong om pon hi to bang choi hi wangin tu la in theologian sang ta ne ya doctor degree chan ge jong ne holam kai tam ta in thulun tha a Christian masahon Sunday anit zota ve ati ngam jeng hi a kho le jengin a Bible pansa na ho jong hi pansa na dingin a hling hi be in pansat na ta zong a hi be jengi Sunday say na chu a hinge in hin la Sunday nit nan khat cha poi ti a ki che ma jengi chule sol cha pol ho jengin jong Sunday ni nit lovin Pentecost zo a pen tha nung chun New Testament pha lain Bible la chol nga ni di thupi so ma chol nga ni nisagi ni chu ananit zom jingove paka Yesu ama ta nge jong wana akal to ding kon jon Matthew bung som nil get na thu a hinpi kit pen wana le ya thu ne na zo se ke ma e ki pe hi tai he je chun nang ho chevin nam te na mi zo se ju in ga se mun apa acha chule lagaw thing min ama ho chu baptize ga bol Sapa wa chun go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. Pa le cha pa le lagaw thing minin baptize ga bolun nang ho thu ka pe zo se hi abon cha ni ding win ga hilun ati kit ben lai ne thu pe them khat bo ni dinga hil lovin thu a pe zo se thu pe som a ho zo se sabat zaw na abona ni dinga ga hil dingin ki che sen na sei pe ne idi chun Christian masa hon thulun tha pha na sabat anani zom pe jingoveti Bible la ki che ta in aki moi ne sol cha te bung som la tum chang som li som la nga nei vele amani Paul le barda mas wang chu pergaza konin achi pe hlonin pisidia gama antio alung hlonin chuin chol nga nin ki khopna ina alul hlonin ado hlon tai chun dan thu le them ga ho thu asim zo win khopna ina vai hom hon aza hlon aga sejun so pite ni til khona thu I mane nei hlon le sei hlonin ati ti aki moina he chol nga nin ki khopna ina alul hlonin ati hin chol nga nin Pathen ho ina Pathen awa chayun Pathen thu aki hiluve ti aki chini ne sa pau chun they came to Antioch in Pisidia and went into the synagogue on Sabbath day and sat down at it. Sabbath day, Sabbath ni in Pathen ho ina achi hlone ti hi. Sol cha te bung som le thum chang som li le ni na chuin na po do pha nun chol nga ni ki jong le hi che thu chu sei ki ding in a so lui ai lo le ati mo ve sa pa wa chun. And when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentile besought that these words might be preached to them the next Sabbath day. Kim khanin juda te ki khop ni hi zia juda te ko ma ki khom mai hi hloni ativin Sabbath ni ani zeu ai boy ti zo in alago jivin ai hinla Sabbath ni a ki khom ho chu Gentile te hi vin juda ho zong au mu ve hin the Gentile besought that these words might be preached to them the next Sabbath. Gentile ho chun chol nga ni ki le hi che thu se ki dingin atim uwe ati se ne ye chun juda te ki khop na hi zi le juda te thu se pi akilem be zi a nga ki khom kha hi hlon poi nga Gentile te Christa thu ta san ho chun sol cha Paul thu se hi an nga yu win Sabbath ni hin ama ho aki khom ve hitia chu juda te Pathen ho ta san ai zaluwa chu juda te Pathen ho na a chu ki khom wa chol nga niki a jong Pathen thu se ki dinga ange wa hi ti aki che ma je ne
sol cha te bung som na thum chang som li nai veki lehen chol nga ni ki nin a khothingun pathen thu ngai ding in a ki khom ta we ati in. And the next Sabbath day came almost the whole city together to hear the word of God ati nei. Sabbath ki ni chun a khopum piwa mi zo si to bangin a bon chawa to bangin pathen thu ngai ding in a hong ki khom we a ki ti nei. Sunday ni in a hong ki khom we ti ding hi aum hi be jing nei. Sunday ni in synagogue a che we ho in a che we a hello le ko in ham kha na a ki khom we ti a sei ding hi aum mong hi. Chule sol cha te bung som la sigi chang khana pat som chang thum chan na chun amphibious le apollonia azon pai hlonin thelsoneka alung hlane ya chun juda ho ki khop na chun a khat a min chuin pol a chon ngai na bang in a hengo wa chin chol nga ni thum sungin pathen le khawa konin asu to pin Krista chu gim gen thei athu a athila ko na tho do ki ding mong a hi tin a phong den a vet sen a hil chin chuin na zao wa ka sei je su hi che Krista chu hi ati. King James Version English chun and Paul and his men went unto them and 3 Sabbath day reasoned with them out of the scriptures atin. Paul chu a chon ngai na bangin ti a hin Paul hin apin tha zawa pana jo sabat bau se hi na nit jing hi che chu a chon ngai na dan bangin ati chu hi. NIV chun as his custom was went into the synagogue and on 3 Sabbath days ati nahi. Ye chun Paul chu a chon ngai na bangin sabat ve thum chu pathen ho in a chi in pathen thu a hil jin a hi ti a ki chi ma zengi sol cha te busunga hin Paul hin sabat anit na som ge le li ve a ki mui nahi. Sol cha Paul ho chun Sunday ni ananit khamong mong po vin Sunday ni chu holjin na in ananei zo ji ve ti in a sim do ta ve. Sol cha te bung som lege chang li na chu le chol nga ni se le ki khop na a thu asu to pin juda ho le greek mi ho chu ata asanding in azol lu ji na hi. King James Version English chun and he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded the Jews and the Greeks ati nahi. Sol nga ni sen pathen ho ina juda te hi hen Gentile Greek te hi jong le agi khom jivin Christian zosi Gentile Christian ho jong sabat ni ma agi khom ji uvi iche ho hi nga chun Paul in Jesus Christa chu pathen cha pa hi monge ti thu hechen sa jin a hi chol nga ni si agi khom uve ki ti a kon hin tulun tha a Gentile Christian ho le juda Christian ho jong chun sabat ni hi anani tau pe uve ti hi a phochen ma jeng ne abanin Pentecost ni hi lagao the hung hlun ni hi ja ani zo a hi ti jong om ki ni nai Pentecost ni hi ja ani no a hi na Bible a ki ji na khat cha jong a ki mo ki hi hel jing e sol cha te hi sim zo ke jong leven khat wei cha jing jong Pentecost ni hi ja Sunday ni hi ani no a hi ki ti na thu apang hi in hi ta bang khil na jong hi sol cha ho kama ko ni apot khabon kam khat cha jong a ke khabovin akji jong khat cha be jong moding a poi lagao the hung hlun ni a hi zia ni ding hi tale Pentecost ni a lagao thing chang ho zo se chun a bon wa Sunday anit pai ngal ding wa hi ti gin chan aw min he ilam ho zo se chun sabat ni se le pathen ho ina a ki khom zo win pathen thu angai la ji wi na hi Sunday ni in a ki khom we ti ding thu hi a ki mu hi be jingin ai record na jong an pu na hi itabong ngai dan ga sei do jing ngam na hi han san na di a hi ding gin chat pu ngol hoi ta zo hi lagao thieng hung hlun ni zo si hi Sunday nya ni ding hitale Samaria kho a hlun ni ho Corin kho a hlun ni ho Ephesus kho a hlun ni ho chu Sunday ni a hi etia ki sei na thu om hi le ipini kho hi le pakain atep ni zo si a chu lagao thieng chang ji we tu khanga jong chu ta bang choi hi jinge Sunday ni bo se lagao thieng in evil di wa hi pon ni se hi hen iti lai hi jong le lagao thieng ki wop pi na chu ipini kho hi le chan thei jing a hi
lagau thing in a ki wa pi now lagau thing it's a nizo se hi nit ding hitale hab da khat sunga nizo se hi ini nu ngai ding a hin na to na ni ding in ei lo di wa hi tai zia chu hitaba ngai dan hi pathina kon hi lo ngai dan mi hema ko na so do mai mai a hi ti he no a phai na he Hebrew bungli chang ko na chun ki che ten Hebrew ji pa hin an ji in je ji chun pathen mi te ding in chol nga nek chol nga na na lai jingi ati na he da te a ding zong ati cho a hi chom ta pun gentle te ding zong ati chom di pun pathen mi ki ti zo sia ding a ati na he NIV chun there remain the Sabbath day for the people of God ati chot je na he Sabbath ni hi pathen mi te a ding in jing na lai ti na he there remain ti chu jing na lai ti na he New American Standard Bible zong chun so then a Sabbath rest still remain for the people of God ati chat je na he pathen mi te a ding a Sabbath nia chol nga na hi zom jing pe na lai ti na he Thulun tha hobung ho chu Sabbath ni kho nit zom jing ho hi we ti hi chiwa kon hin ki chen te in he the we Pentecost ni hi ji an ding ham lagau the hung lun ni hi ji an ding ham ti hi khat cha be jing zong Bible la hin mo ding poi ti hi ki chen ten isei no mu nei wom le Bible la kon ngai e hin hil lew ki pa la in te chule Sunday ni hi Bible pakai ni ho ahi tia hang san ta sejong ki na lai se ni nei hila patecha anaveleven the Lord's day kiti thu phon khat na bung som na bo hin mi nei Bible pumpi adang mo poi pakai ni se na hi sa pa wa se dan zat ni min khat na chu the day of the Lord ahin them gao hon ve som ni wal asewi dang khat chu the Lord's day thado ku ki pa wa hin ani ta hin pakai ni hotin ti ye li na ki le na the day of the Lord ana say masa 11 the day of the Lord ki ti hi ai hin na ta chun pathenin phuba la ni ta san lo ho god na ni alung han na ni say na ki mangai chule Jesus Christ ta hung ki ni say na in zong the day of the Lord ki ti hi ki mangai Bible hin mon tam ta moding aumin hin la abona isei zo lo di wa hi te ka na ding in khat le ni na sim 11 Joel bung khat chang som lang na chun o he ni ho ong lung ding chu pakai ni ho chu ong na yi ha chu nung pathin a ko na man tha na ni ho chu ong na yi Joel bung ni chang som la khat na aji chu pakai ni ho ki ti hi ana sa be se jengin ti zat le jengi ko hem hi chen ni ho do zo ding chu ati nei It's a hi pakai ni ho the day of the Lord chui Jefenia bung khatangski amos bunga chang somlit chule adang tam ta jong aumin simjo po hite The Lord's day and 11 The Lord's day ki ti thupon khat na bung som na ke ji hi Greek pavin he kure ke hemera agiti nai The Lord's day tin ahi apostrophe est day agitile anei tum tin na zo atina ako inai Bible la the Lord's day kiti hi thupon bung khat chang som na bo se hi na ki mo hilchet na chom tam ta omin I cho chu sei thei chan ana sei ute mi kim khat chun Sunday ni hi Jesu thok gi ni hi zia the Lord's day kiti hi ati win ginja thu in a sei win hi hita hin sei masapen chu Charles Father hola khat Clemently Alexandria ati upa chu hi Edi zal somko achun the Lord's day hi Sunday ni hin te tin hin sei belap ta na he mikim khatkin ma chun Sunday ni zo se hi the Lord's day hi pon ai den Easter Sunday hi kum khana ve khat ahung hlung ji in hi che hi the Lord's day hin te ativin hin la hi che jong hi gin za thu bo hin adi hi abanin Emperor's Day rom leng ho ni kho se na hi te gel jong aumin hin la hi che jong chu rom leng ho ni kho se na hi ji Bible la hi thu phon ji pa hin the Lord's day hi man hi be jenge ti hi hechen di aphal the Lord's day ki ti hi pakai ni kho se na tumbe hin ina sei ta ma bangwin pakaya tumbe ama mong ni kho tumbe se na hi je chun
chol nga ni sabat se na mong ai ti hi ki chen ten i heu vi na hi a spot ding in Bible cha ana sim gi hi ti we Isaiah bung som nga lagi chang som la tum na nang man chol nga ni khuwa na keng phang na tu ta nga ke ma ni thing ni a na lung de na bol da chol nga ni khu chu ki pa ni khu ai na tia pakai ni khu chu za ta na bola nang ma lam pi ji nga chi lo wa chol nga ni khu na za bola nang ma lung thlai na jing bol lo wa I ma chalo wa gel lo wa na uma hi le pakai ya na ki pa thanop ding ke ma nang ma le sit chung sang lai zo sha ka to sa ding na pa Jacob go wa chu ka wa ding na hi aji chu pakai kam sungin thu a sei tai atin ati tin ana sei jing jang pe ni nei hi cha hin kani thing ni tin Pathen ama ten a hin sei jang pe jing kani thing ti pa hi pakai lot choi hi chu Jehovah sei nei Jehovah ni thing chu nisagi ni kho sabat ki ti hi ai wa le si asim jo wa ki chol do ni nisagi ni chu ai hi cha chu hilaya hin pakai ni kho chu za bola a hin ti ki nin Jehovah ni thing ni chu a hin ti chat jing ni nei sa pa wai vel on my holiday and call the Sabbath a delight and the Lord's day honorable atin he akichen le jing ne hilaya hin Pathen chun Sabbath ni chu my holiday kani thing ni a hin tin chu le the Lord's holiday pakai ni thing ni ati chat jing ne hi je chun Lord's day ti hi Sunday se na hi mong pon nisagi ni Sabbath se na hi ti hi Bible in chen ten hi lovin keep the Sabbath day holy don't pursue your own interest on that day but enjoy the Sabbath and speak of it with delight as the Lord's holiday in New Living Translation chun an se na New King James Version chun if you turn away your foot from the Sabbath from doing your pleasure on my holiday at the thing set jing nei kani thing ni ti pa chu Pathen a hin hi cha Pathen chu Jehovah hin Jehovah ki ti chu Bible Lord ti in capital in alinin a ki call ji nei Lord's day Jehovah ni ti a hi ta nei hi cha Jehovah ni kho tum chu Lord's day tia apostrophe s ga ke koi se hin pakai ni kho tum be pakaya tum a hi dan a ko cheli nei thap ta sunga ni kho sagi ho hi abona Pathen sim ngen a hi to hlonin ani sagi ni wa hi as theng di senin phathei abo chom din anit nin a ke chol se ki ni nei ye chun kani theng ni ati chom din hi chani kho wa chu na tong lo din ami te thu apin thulun lui pha na mi ho hi hanlang thulun tha pha na mi ho hi jong leo Pathen mi te chu hi chani kho hi aza bolun a choi hoyu vi nei ape pa aza bol je wa chu hi chani kho a hi anaki chol ji we Izia chu Pathen mi te adin sabat ni kho a chol do na an jingi tia heb riu bung ko changli na anaki ji he There still remain a Sabbath rest for the people of God at the end. Pathen mi te igiti wa hil Sunday hilowa Sabbath jo chu init di hiloding ham. Hidi chun paka Yesu Matthew bung som le ge som le ni chang ge na Mark bung ni chang som ni la si le Luke bung gup chang nga ho chun Sabbath paka hi dan le Sabbath hi ama sim hi thu ho ama a hi dan ho le Sabbath chunga jong thu anei dan le alal dan ho ahung ki phung do in mi him cha pa chu chol nga ni pakai ai agiti chang mel jing nei Bible la ki mo dung zu yin Jesu ama ta jing in chol nga ni anani jingi lukbung li chang som le gu na chun chuin asei let do na Nazareth kho a ahung in chuin a chol ngai na bangin chol nga nin ki khop na ina alu nin simding in ading ta nei Jesu chol ngai na chu Sabbath nit hi ai so le sei zui te zong chu ama wana kal to nung zong le a hin ni zom pe divin a hitin anati pe Matthew bung som ni le li chang som ni so le na zam naw chu phal bi lai le chol nga ni a hi lo na ding in
tawin tin ana hil thup in ana thumo me hi che sei ho zo si chun thulun tha pha na mi ho chun sabat anit jing na lai we ti akimon he history bo ho a sabat ni na akimona ana ve ti we kumzabi ni edi zakhat lai phat a mi ho chun sabat ahin nit jing pewin chule bible ki ji masanga mi ho jong chun sabat ahin nit pewe ti thu ho chu bible a panin ki chen ten akimona he Christian masa ho chun sabat jana na sata ne yuin hichani chun pathin ko ma kilhan na le pathen thu salmon se na in anei ji win hichahi pathen thu chom choma gi muzi in solcha ho a ko na ala so no a hi ti hi head mil the poi hicha thu hi dialogues on the Lord's Day pheng mai zale som gil ko London sang khale jasi le khat edition a chun Dr. T.'s Moral Church of England Divine in Anazi inahi. Gentile Christian Horn, Zong Sabatchu Anit Veti hi Glista Church History Volume 1, Chapter ni Peng Mai Som Thum Na Chun Akimuina he. Kumzabi ni apana lina. Tichu edi zakhana pa na zathum. Ka sunga Christian Masahon. Sabat ananit to pe uve ti thu hi photche na ding nung khol na nung vet na ding an pe Bible polanga jong history ji hon anaji pe uvi nei sol cha ho pha lai edi zathum le songup le li kuma laude se khopi chun chan gei chun juda te sabat ni the ni na chu anasun jom pe uve ti hi lekaji tam ta ko na hechen the hi John Lennon aji le khabu Sunday and Sabbath sang le jagup le somli kum London edition pheng mai za le songup le thum na chun a hi e ki khop na do na zong ana jing pumin sabat ni jing na hi ana pe ti in anaji na hi Egypt Assyrian Kas Pipery edi zania pat ni le som nga songa na ki ji achun ki chen ten sabat chu sabat ta ana bol lo le pa chu na mu lo diu a hi tin anaki ji the Assyrian Kas Pipery pat khat pheng mai thum legend ni Vars Lia pana som khat London Office of Egypt Exploration Fund sang khat jagel som ko lagi azong chun masang laya Christian te chu ni sagi ni sabat ni na lamahin anagin ngai thei heuvin sa lam ho bung hole wa noi khopi lopi ta hwa jong sabat chu kut bangin amango ve ti na gi ji anastasia chun sabat ni le Christian te chu agi khom ji ve tin ai hilowe Judaism in asu ling je wa Halloween pakaya su che by bo dinga ki khom ai hi zo vi nahi tin epiphania chun hitobang chet hi anaseye ti thu Antiquity of the Christian Church volume ni book somni na chapter thum section 1 na chun akichen tan na ki ji kumzabi nga na jong chun sabat anani jom pe ovi nahi wanoi pumpia ho bung zo si to bangin pakai anjon chu hap ta si asabat ni le anaji jong leo Alexandria le Rome ho awang masanglaya thului chin tup ipiham kha je in anabol nom po we tin anaji sabat chunit ding ahi Sunday wang hi masanglaya kapu ka pa te le historian hon sabat danin asei ngai ji po we tin Socrates chun ecclesiastical history book nga chapter som ni le ni pheng mai jani le som gel la ko na anaji Chule Constantinople la zong chun kumzabi nga chan chun ananit pe ovin Constantinople la cheng hole namdang zo si to bangin sabat ni le hap ta khana ni masa pen ni achun anaki khom jiwin Rome le Alexandria wang chun anit ji hi helovetin Socrates ecclesiastical history book sagi chapter som la ko achun agizi na he hi chelai phat hin Sunday ananit tawin hi sabat ni zong chu ananit to pe ovin anni a ananit kop dan we
Augustine chun ama phat lai chun sabat ni chun wan noya Christian tam join ananit uve tin aseye hitia ama nahet pin ne alut ma jing na chu ama hi phatchom ngai ta le the ta Sunday anan khat ahin Nicene and past Nicene fathers series khatna volume khatna phengmai zanga zathumle somnga le thum zathumle somnga lina akimuna he Chule edi zathumle somle lia pana zathumle som thumle nga sunga pop anahi pop Sylvester ju sanjainia angol dinga tupi bol masape nahi hidi chun edi zalile nia pana zalile somle si sunga pop innocent chun hobung sunga ama thungai hokoma dan bangina semin sabat de lo na ta lang na dingin pop innocent chun Sunday le sadal de chu angol ni in agonge tin Dr. Pitel Heilin History of the Sabbath part ni phengmai som li lenia akimona he Augustine chun Africa gama hobung ni umte ni chun khanin nisagi ni ani din adang khanin hichenia chu anangol ji u chun phamwa asa thu ase tin Dr. Peter Heilin The History of the Sabbath phengmai zali le som lugom na jong chun ana sei na he Egypt gama khopi kim khatle tinglang gam ho chun mundanga banglo ta in Sabbath ni la le mi ho chu aki khom jiwin bu anet nene ta jong leo pakai anjon chu aneki jiwe ti thu sozomin ecclesiastical history book sagi chapter zala som la ko na chun ki chen ten aki mo na he Spain gama chun Sabbath ni chu edi zali lai chun ananit uveti chu aki mo Ambrose kitipa chu Spain gama mi thunun theita khal anahin hichala asada de chu Sabbath anit nadia mi ho athunun na chu hi ama ta thu se nisagi ni chu Sabbath bangin thing ta in agis thingi true triumphant phengmai za somgu blaki na kumzabi gu na edi zanga while na zong chun sko thobung ho chun Sabbath ni hi ananit zom pe oveti akimwe Saturday chu Sabbath bangin amangovin anato nazo siwa ko ni akichol jiwe tin W.T. Scan Adamnan's Life of Saint Columbus sang las yele som si lali phengmai som ko lagu ma azit na chun anaki mo na he Scotland Island na zong Saturday chu Sabbath ni in ananit jiwe ti to History of the Catholic Church in Scotland volume khatna phengmai som ge lagu by Catholic historian Belase Hemji zong chun ki chen ten anaji kumzabi gup chanin zong Sabbath ananit zong movin na he kumzabi sagi phat lain zong Sabbath nit na akimo pe na laye history Preston Church History Professor James C. Moffat D.D. chun hitin na saye Celtic hobung chun phat masa langa chun juda te Sabbath sadal de chu chol nga ni banga nit chu abol da no hin Ireland le Scotland na zong hitawang ma chu ahin thupi soma ali na hapta khat ani sagi ni chu ahibang bangin phata in azuyuvin ahitin the church in Scotland phengmai za le somli na kiji chun anase na hi Shell ho chun Roman Bible Vulgate sangin Latin Bible azangovin Star day ni chu Christol nga ni in amangovin Sunday chu sa kholama ki khop na tumin anamangoveti thu flick the rise of medieval church phengmai zanil som thumlas gi na akimone ichawahin in say how tilode history bu dang tam ta jong Christian masahon Sabbath ananit to pe oveti moding phatche na tam ta om na lain anazo sengpo hite Bible le history a konin jong Sabbath hi Christian masaho chun phat so ta ananit ovin hinla phat iti hama pat chun hobunga konin amang kaitan hobunga sugen thena na satta ana umje chun Sabbath nit na ginza ding am talo hopin nit ding jong chu ki chat na len ta ana ta na he hi cho zo si imu dong zui wa hi phatia ivel tu lai ho bung lam kai ho le thu sei min thang ta hon tulun tha a Christian ten Sunday ani zo ai tai atiwa Bible pan sat na ani ho hi deng der ta le det lo ta san an hi
history a zong ta san masahon edi zanga zagup lang chana sabat anani zompe danu thu muntam ta in mu thei a hi zinge ti hi he devin de om hla zeng in hi je chun ta san cha te pathen ta san ta i hi diwa hi le mi him thu pi ho le mi hima ko na khil na ho hi izop diu ham bible kil na ho zo paka je su thil le thu pi zo ham kanit ding ti hi igel diu de om hla e ke le kan sung mi ten wang pakai kin jing ka bol diu mi him thu pi sanga pathen thu pi ka zui zo diu a hi tia pitel ho banga thlu na isimu wa hi che thu anangai la ho zo sin jong mi him thu sanga pathen thu ka zui zo ding a hi ti thei ding in pathen lau thing pi na naboh no wa chunga honglong tahen amen.